Hey, what is Mr. Watch? No, por mela, por man, what sorry. Nah, it's all not television, man. Too good. I can't believe so. Ja, lemon. Wanneer kill fiets koken fiets. Wat ek nou aan pone. It's television so I want some kids muka, it's symbol. No. No, na chai, tu kom zara disso. O tom bona, tu mini kill fiets koken. Amen. Ja chai, ele na mena is. Tazi sei da, maar ja chai, kom zara disso, tom bona. Opo kwali yo, kill fiets koken tu. Ang chai. Ke tlo ntse ga diso tlo mbona amagala ukwalile tsala uzwela nawo ngisu kalukubamba bamba lapha into enaziyo le kuhlala la the whole day ningafuni umsebenzi nikhuluma ngamantombazana. no nginomuntu omdala uthi umthambo ufuna umsebenzi ngazi ukuthi uhlaleleni Wana boy wa go tla tsa so mare. Kuona tsa bantlo butse mo the whole day mo ntse busy ntse the whole day o tlo busy go batla mosebetsi man. Hayi man. mina kwena mthusha ngawo Hayi, and nikhuluma mina phela manje. Ubona ukuthi utsi mara. ngisiza into enza konke umntwana Ungayisizi nanyanyisa abantu umuntu wenzeni ukuthi abe nabo bhudaba kanje. Uhayi shem. Sengashaya ngephesa yami ngizothola imali engekho. Bonna ba mokal. Abeng ba rata ba kentse di hile ba kentse di kwai ba ya minating ba go ithabisa ke banyana ba di aeroplane banyana ba go ithata That's so good. ngicaba wena mfethu angibelieve lo kuyaclaim ukuthi Nokia mangazi ngakuze ukukhuluma ngaye ngazi ngakubhaqa maybe umakile ke ayaclaim Boy, want to boy. Correct. Bro, wana ba ntse gore mana tsho bona ka se mstemle go bitse ka kera mna go bona mna ke. Umahlalelo. abafethu mayinhle ikhampani into ezena sister yona Fridge was abon. Instead of fridge problem. oh sister no man how ngikhona masawo can fix the fridge man how ngizolungisa Wena mpona utsi ba inka ulisa di fridge utsi ba ntimo tsa go se. Ubani uthele umuntu uzolungisa ifridge la cause umuntu amlo elikama la kuthena. Ni wona potse ba nka ulisa di fridge man potse ba ntlo ke na di tsana ka iza ntwima. Wena sa. So to go 69. Okay, na boyfriend. Into kanjalo. nje mara sister nya kubo bonke abantu ke usachonga nokuthamba yobheka ungcono nyalo man come on man umuntu Uqala usebenza ufuna umsebenzi iqala. Before uzojampa into engizama boyfriend. Ngizama respect. Ngizokuba ntwesile sifinya kuwe. Lemokhule msuthi, lemamitha lo. lesiphi Hake wena baby. ke tlapshi banyana ba go ithata That's so good. aeroplane lo mtani aeroplane lo mtani aeroplane lo mtani aeroplane Sabandelo sikuzo. Yethu! Sizwe! Ozanla! Ubani bekile ntele? Ubani bekile into yami umntami la ubani? Sawaze mhlawumbe yo umuntu umuzi. Guys! Ubani obekana umuntu wami la? ngingazwana Yazi, ukuqala nisebenzi. Uqala nisebenzi mara izinto enizenzayo. Sharp.
Right. Sharp. Movement. Official. Ngiyaplay nje. Ungasoloko siphila ngaso lo sithuka lo muntu lo. Hayi mfethu. Makaida wayisi, play nina mna. Silapha abantu siphenduka amazangoma wayisi. Ngisho. Angathi ucabanga kanjani. Makaze sipanze sifakile imali. Athi sami sophela izinto yabona. Suka ukuthi yabona sibe yinyanga abathanda sini. Impepho nyana yabo mithi nyana. Sinzi imali, ayisijwayela kaphela lo. Hayi usebenza. Ayikho mfethu. Okwanje ukuthi isifaka.
Sizwe yethu. Wazani lana. Hlala. So guys, angitshela ukuthi ukwenzakalani izolo. Nihambile for amalanga. Only to find out ukuthi nizenza ama-profit wamanga nje esitratweni. Angithi umuntu wenza ukuthi sihambe. Lokhu sitshela lo sisi lesingakhona. So, nathi besifuna ukuba yisifu. Asinoyazi stas ukuthi umsebenzi masithathathola so besithi sizana yabona. Awusemdala ke wena. Niphana ngani ngokuskema abantu? No. Ukuphanda imali. Guys, mina into engizonitshela ukuthi mina nihambeni nofuna imisebenzi eright. Hayi lento enenzayo. Noma uthi sivule isonto chief, uzoba mtoliki, uzoba mfakazi, uzofika disabled. Imali izongena because sizomlapha uzophuma seka right. Guys, nawaza ukuthi yini into abayibiza nge-CV. Uyazi i-CV? Uyazi i-CV? Ninawo nje ama-CV nje. Ninawo ama-CV. Sinangqondo. Yo, mshemkazi niyangibhora. Hayi sis man. Tshele nale ndoda yakho ilethele imali ethi sisebenzelile izolo. Nambukakira on. Uwangazi ukuthi ngicela ungagezi.